automehaničara i da ne verujete bude jedan ginekolog. Ti ginekolozi su ono čudne biljke, oni uvijek traže problem tamo gdje svi mi normalni tražimo zadovoljstvo. Ali ovako ide priča. Normalno ja nisam položio za automehaničara, ali ginekolog od mogućih 90 poena dobije 120. Baš me zainteresovalo, uđem da vidim šta je to čovjek uradio. Uđem ja tamo, komisija normalno sva ushićena kad je on došao na red i kaže, vi ste dobili 120 poena. Hajde da čujem. Da onda pitam me kako, zašto? Kaže, odlično ste uspostavili dijagnozu. Pronašli ste kvar. Odlično ste rasklopili i otklonili kvar. Odlično ste sklopili motor. Znači, za dijagnozu 30 poena, za otklanjanje kvara 30 i za sklapanje motora 30 poena. A 30 poena vam dajemo mi kao bonus, zato što ste sve to uradili kroz auspuh. Ginekolog čovjek.